Kāti, kua puta I te mana arotake mā tauranga ngā kōrero mo te angitu o te whakaako I te tiriti o Waitangi I roto I ngā kura. Nō reira, ai rānei e eke ana ki te taumata o te angitu, hea ngā āhuatanga o te tiriti kei te whakaakona. E hua ake ana e ne momo pātai I runga rā I te mōhio, hei te tau 2022 ka toka pea te kaupapa hītori o Aotearoa hei ako mā te katoa. Kei tā tātou kai kawe pūrongo kei a Hania Douglas, ngā whakamārama o te wā, Hania. Ai, ko tahi rau te kaumārima ngā kura I whai wāhi atu ki te rangahau a te tari arotake mā tauranga. Ko te nuinga o aua kura kua timata kē ki te whāngai I ngā kōrero mo te tiriti o Waitangi. Heoi anō, ko tetahi o ngā kura kei te angitu, ko te kura o Portobello ki o tākau nei. Kona ngā take tiriti ki ngā kura o Aotearoa. Koina te whakatau o te kura o Parihaumia ki o tākau. All of our students know that the treaty was signed here. We visit Ōtākau Marae regularly, and as part of that we learn about the history of the marae and of the wider area. We want to know what is happening, what children are learning about and how they're learning in relation to the Treaty of Waitangi, history, historically and culturally. Waihoki, ko te paenga atu kia whai wāhi atu ngā kōrero ake o tērā takiwa ki ngā koranga o te kura. What we found in schools like Portobello is that actually what works well is when schools have their own context, connect strongly with whānau, hapu, iwi and marae, and use the information to help grow what is being delivered in the curriculum. We spend some time talking about the treaty and talking about its relevance in our local rohi and Ōtākau, and then we talk about the importance of the treaty in our everyday lives, particularly in the classroom and how we relate to others. Me te aha, te āhua nei, kei te puta ngā hua. Māori people thought that what was happening was not fair because the English were just coming around and taking all of the land and saying, we own this and we own this and this and this and this because we paid for it. The big piece of sheet was translated in one day. That it's been signed all over the world and it's really old. Well, we've been told that that it wasn't well kept and that's why it looks so, that it doesn't look that good. And it's like the New Zealand version of the American thing. But the English just neglected everything and just took and did not let anything grow back. We certainly make good use of our local people who have the background and the knowledge to help build our understanding of the treaty so we can teach our children. We've found there is definitely stuff going on, good stuff going on in some places, and that provides a really strong foundation for the citizens of this country. He paku mātai whakamua ki te tau 2022 kia ākona ngā hitoria o Aotearoa I roto I ngā kura. Maringa nui kei te tino tautoko te iwi o te rohe a Ngaitahu I enei momo mahi. Kamutu, ko te matapai ka puta mai ngā hua o tēnei rangahau hei te haratua. Engari, kei te kitea kē te hiakai o te motu ki enei momo kōrero. Kamutu, kei kone au kei te marae o Ōtākau, tetahi o ngā wāhi e toru I haina tia ai te tiriti o Waitangi ki konei ki te Waipounamu. Nā reira, ki konei tū ai ngā mahi whakanui I taua kaupapa nui whakaharahara e skori. Tēnā koe Hania, mihi ana ki a koe e nā whakamārama Hania Douglas tērā I te marae o Ōtākau.